Sidak kaiwi. Pu ima pukate pak bange. Pasti na sabade na mungkin. Iya ko tahu lenge tale mesa na leng agasan na. Judi salo aga. Napake mage. Maga ni. Napake boto. Iyo buku imangi dia na mungkin. Yan na to na kapasan na guru ta kay Jabdur Rahman Abodale. Aga na sa guru ta kay Jabdur Rahman Abodale. Agar makde guru ta pasi pakesi pai asam. Pasan na guru ta kay Jabdur Rahman Abodale. Pakesi pai asam. Jajiro semu pakai sipai. Ya ko pasikola ko, ya sang itu pasikola nak mak guru. Jadi ko pasikola ko aguru ko. Ya dia sepak ko sipai semu. Makumana tu? Ya ko imak ko. Pakai sipamu ko imak ko. Aja mau selera ponco. Iya. Nang kay matuli masulra ponco tuli loce cengari pakandang ai de na posipa na timang itu iya di imange ta posipa ta jagaiwi paketta aja namanya tak buka ulu itu tuh aja namanya pak telu tu waktu makan jala da itu tu iya itu tu lu nomor si di Koto Mandre aja na tak buka nomor 2 Koto Mas Sempajang nomor telu ketika kita buang air besar aja na tak buka mestin kepat tutuk na ulu iya jadi Koto Mandre usahakan ina tak tutuk luta tu barakaan atau Mas Sempajang makoto si bawa koto tamu WCB jangan buka supaya dia nanti patak kelupang. Iya. Itu. Jadi itu kuncinya. Jadi dipakai sipa iya ku ustaz ko aja minut tetu. Iya. Aja na sembara mau pigau. Pakai sipa polisi makoto. Keamanan jagai bina ama pamang itu aja tuh sini kumia mangkang. Iya makir pakai sipai ko tomatoki asipa tomatoki pakai sipai. Iya. Jadi ancaji betongan na yero asangnya malakat talai sipa na yero. Yero ko tomatoki anci tomatotong aja na tumalolo pemang. Pak Mega je tau malolo ni pemang apa tading je nenewi makokoy. Pak Mandari na ako na kemantal ni kemantal ako nasang bapakku. Isa na pemang yang kasih mantra ini gero nasang amboku. Oh ya ko makale bapakku, bapakna ya ko makale amboku nenena. Jadi malolo nenewi rewai manca jambo. Kalau itu cara nene wena tading itu nampai mega nene salakedo. Jadi penting sampaikan. Tapi dia tu kagak kodi. Nah, angka sifat nanadita dua nomor sidi matandre siri ya rumah kanjalada. Iya tu sifat matandre siri makanja kumadaki ko tawe. Tapi angka onron na nonrui si cocok sisang iya kumakunrei na matandre siri. Oi makanjalada. Makanja sakorone na matandre siri. Tau maperintah na matandre siri makanja. Anak muda na matandre siri makanja. Tapi angka onron na makanjalada ko matandre siri. Iya kumakunrei. Ya nama kunreina nama tandre siri makan jalada dia. Okotia tu nasikan nalada. Pada muisi pak besar makanja kenro monro. Oku itu ma perente makanja oku itu ina makan jalada. Tapi angka si pak besar nonrui besar makan jalada kokiro. Oku to sugi.
Ya na tahu sogi nama basa, insya Allah makan jalan dah. Ya pia kau tahu kasih asi nama basa, dale do cili. Makana bangun masigi na po imam. Ilo domo ko napakimelo mata na ladang. Dega. Lali mo ko din makat dolon na kumindri ladang na. Tapi yan na tahu sogi na mabasa, ina makan jalan deh. Iya. Iusahakan ni abasa ki aja tamaseke Pak Mega tu makundrai pa gang kesiku ulawan na tapi tak ada sabu mina sumbang. Dito kagak kowe. Oh mak bulaw lah tu kowe. No cici no udah terima ada cici di mana? Namu ko kato lala si dake mana? Toko amas berjalan. Itu kagak kowe. Bagian mo kumiri tamura budi. Aja na megala ada ulawat tataro bu. Benemondri itu manyamang iku mate. Iya. Masa dia ada nak bayi ni lakai tak mati. Mak bayi ni tuki lagi me mak bayi ni palai ko mati. Iya ko dia tamata parewa ni matu patudangi. Patudangi kyolo tanapa tatanan tana mendecing maka dapat kira-kira mak bayi ni ki ko mati ka. Palinga makadami terumiri ta. Iya. Ya tu sitongan na bu. Ya tu di makun raye. Ya tu perhiasan tabu. Cidi mitu pita. Oke mi lima. Cicinge mitu pita. Ya sesai makali cubu manang. Anti-nganti makali cubu. Rante makali cubu. Gelang. Poto makali cubu. Jadi yang ia mi ko cicinge mak pita. Apa ia mi tu cicinge mak bicara. Mak bicara, dia itu na perlu mak bicara ya ko he. Jadi ingkat simbolna, iya ko engkat tahu mak cici na pak jelo na berarti ya tu teh engkat na tahu taroi. Makanya tu anak darai nama cici na pak jelo na pak cicing berarti sudah ada yang menghitbah angka na tahu taro-taro. Ya to situ koda tu 5 itu janda. Mage kemudian iya ko jari manis itu to engkalakaina. Ko anak 5 na itulah yang masih bersih. Makanya tu tau riolo nati na sampai romata miliman na makun raya nisangi maka do tau engkalakaina ye. Oh janda ye. Tahu angka na taro ye. Oh de pagaga ye. Nasaba itu yang bicara. Yo po makoko macici manang. Padam itu waju tokoe matan ratu. Iya ko maridiwi anak darah. Iya ko macala ito matoa. Iya ko ungu janda. Matan ratu. Jadi apa ini? Tata ini seni. Ya makoko kan tidak ada. Itulah tradisi orang tua dulu itu sudah bisa tahu. Kemudian magi wa etekehe. Magi roma cicinge. Ko tahu pura selebinenga noko nataro cici kawinnya. Nah satu-satunya jari yang tidak bisa jauh itu cuma jari manis.
Ya ko yakai mako dia itu namanya mabela sesa mabela mana tuh. Jari manis itu yang paling tidak bisa jauh. Itu maknanya. Ing kemana tuh si tonganna hikmana Pak. Komedi deni paha komani ya pasti garu-garu bawang. Iya. Makanya kalau kita ngaji hikmah itu Pak Bu, apalagi mega dibita makokoy, termasuk banyak pelanggaran. Itu termasuk itu pintu ya Pak, hati-hati kita. Katu bola biasa cik di maluap pintu na si wali macika. Pintu 2 kan. Angka melebak si wali macika si wali. Itu pantangan itu dalam ilmu hikmah. Natela datau pandrita. Magai maka dia tu matuk punana bola engkau kutu salingkuh tu salah satunya. Itu bahayanya. Aja mau tarewa tertai pintu iya itu nunya Pak. Jadi saya pernah pelajari dapat di satu kitab, tapi saya tidak anukan karena ini kan kadang ulama kita tidak mau membongkar itu. Sampai-sampai masih ada itu. Yaitu tomato riolo, koma pasangi jendela si pintu ya minalo kurai. Matannam itu si bedo cilinna. Nagatang itu wanang ko do cilinna loko matanna. Na parewa ibiasa katalu ko siaga jendela na ya koppa berarti koppa na parewa. Na panagatam matu itu na panatila ko pakibo jendela maka dakibo nga jendela makola bana. Itu ukuran mata dengan telinga. Ya kung kapanga napay nakarawi itu jendela pasti pesadim. Ina tu nakadaukui mataku utaro. Itu kalau hikmah Pak. Itu jadi ya makokoto mana tuh dek nani. Pada itu kau bangkung kemana tuh ukuran? Siapa nak pelajari itu? Maka dok ukuran na ulu ialah. Ya ko ya tu bangkung emelo na uno nga kotai cia masuk oleh waduannya. Itu orang dulu itu sudah tahu ilmu itu. Dia gak bacana ukuran nami. Pada itu kau nak tak ya kau nak pamulang si Pak Kanja na tu ambok na nala si Pak Jale ibunya melekat di situ. Itu nak pamulata titik maka si Pak nak pamulangi. Sapa bani aga si Pak makaleleng ko ambok nang kutumak deke. Si Pak baik ibunya, si Pak Jale ibunya ada di situ, si Pak baik bapaknya ada di situ. Ya ko anak kedua si balikan nah, si Pak Jale bapaknya ada di situ, si Pak baik ibunya ada di situ. Ko anak kedua. Nah, gitu. Tapi engkau tahu tu aruna Pak maka dia ko anak makunrai pertama. Biasanya tuh ibunya yang pertama meninggal. Iya kok anak laki-laki pertama ambok na tuh layolo mati. Tidak semua tapi kebanyakan. Bisa kita teliti. Makanya di dalam hikmah itu Pak, itu kan ilmu hikmah. Yaitu ko agama mak dupa-dupa tu Pak disangangnya. Banyak. Pada miti di makun raya. Ia komandreki. Ia mita buka iti mutta. Nareko timpuki. Ia ko makel maki aja tabuka iti mutta. Mangunya. Tatutu itimu ia miro bangi kedok ka. Aja ka. Aja. Magai ya komakun raya manre na tatutu moti munna botim paru tulakaina. Sapahan nih. Maka dia tu timur yase iko tatutu na mo timur yawana tatutu to. Ko demo patapahangi makun rutongan. Iya. Jadi itu. Maka itu hikmah semua Babu. Termasuk itu tidak boleh melangkahi makanan. Itu hikmah. Ya kotomandre ajak naliwali mata.
ajak naliwa makanang kapakandre ngoko napi jongkari. Pagkami to mandre papades kapator iliman. Maka bela lupa. Iya. Aja magai. Yanang katau mandre napoy mo yolo nanala tidak melangkahi namode nurus idale na ingerato. Yanang kaagaga na bagyat tata ingera. Tapi yanang katau na jongkari andrewe yana tanyale na murus idenu le malag. Itu hikmahnya rezeki. Tapi aku dale, maka dia guru tak kayak Abdul Rahman Abo dale, aja mulalungi ko dale, Pak pede mulalungi itu pede mabele, pada jojo, ia tu jojo ke lalungi dia rule tapi aja kereta lalungi jo ke bawah di macio mato tu. Nah, maki itu betongan apa kanjaki bani pakai sibemu. Pak itu dale ka poliase dari Lauhul Mahfuz, napa turu po Allah Taala. Angkan no sisa sitaung, angkaton no berjangka. Tapi ya tu dale engka papak bukana ya ko tak buka engka to palalena. Amakiro. Kapak galumanang ito namo pek korajana na wae ko ledengi ko degaga pipa tamo ko galunge detu ne metamo wae angka mo tu tamo mak barebe mi maka ciapan no. Makitu ya ko pipa bicu mi makoto mi tu. Makana ko meloki mundangi reski poloko lagi. Aki buarang ilalang. Yana tiasa membuka pintu reski. Maka dia mata teriolok kodong idalemu. Dale ikodong. Itu. Aga pakodon na. Pasidaka. Pasidaka. Biasa kimi to. Totaan kita. Oto SPBU biasa kimi ta. Katu siaga liter solar na lurang 5,000 magi pe naman dari lepa Pertamina malisa solar nang ka solar na lurang 5,000 liter. Apa degaga pipa salapolo ko tagkilo pelo ko mesine kaji namona tot 5,000 liter deto natamo ko mesine apa degalalan na. Maki rubatongan na namo siya gaya na daleta ko langi ko dega takibuar lalan no de na no tuli milaw ron alin nga dali po maka de maleka akibuar ngilalang tuli mapagi mo maleka di jega lalan na makiro ka maka de manja bil hasanati falahu asur amsalia pengalatala maka da alin nga cidi wale ko 10. Ya ko dia kata dere merjing. Makanya ko masumbangi 2,000 pipet. Karena salahnya to pipet. Besa kimandre eskalapa na pipet dipakai. Layiso. Gaga wena mi mendre dene mi mendre isa na mako mato tu dale ko tak 2,000 mi sumbangan ta. Toli kapo. Makiro. Jadi usahakan kita takiborangi lalang. Jadi ya komeki milodong. Sebelum milodongi akibu kijo lalang. Apa mo tu malaikat malah soluto. Asakala malaikat de sakala kindro ko jalan na di jeka lalang mo akibu. Makanya bikinkan jalan. Itu ampeng kasa sedekah subuh. Namo tali masa bumi. Yang penting rutingi. 5,000. Pasangi malaikat itu 5 dong. Aja na cica siulang apa istirahat itu malaikat. Cica mimi lodong nak istirahat ki ulah pema pasina pa lodong. Ini na tahu rogi. Usahakan ngin lodong ngi malaikat emat teru. Jadi pasang ya besaki buah aja tama seke pak dia tu gaga sengaran atau seke bu dega apa namo tau seke cacatun makala tu tau seke ko ketama seke payanu pada liwat pialena napa ni ko tau seke mate pak dega tau teri
Kok kata seke mate sikat di mate. Tabak dinasa. Lau si te masyarakat buru na baca senge. Lau pa, seke patau biasa. Buru ni buku-buku demo pada paja na rampe te maseke. Iya tu jana tau seke. Dari sisa gagal. Makanya basaki, apa aku tau mabas sama te tu. Madarita ka jana-jana tau. Tarite kadawi tau pakanja na ini. Biasa mako tuh. Dan itulah orang yang selamat. Tuh pasang ya. Aja temasek ya. Iya. Bali bolata. Tasidak kaiwi. Si Lele Andre ki. Supaya mabela lah saya. Malomo pakalinongi. Yan na to nasuruh ki. Nabita ko to mali aga-aga. Ipasawe-sawewi. Napele bali bolay. Cuma ya makokway na sabang ka na jay gulukas. Malibali 5 taluta magulukase 2 na nasu macalla matan na balik kurilala de nasu padalang kay bali bola na de kanandren mak bepay makoto tapat ta magulukase na semuanya mayan re kumacakke de gatawa na bali bola na jadi matan ratu pak datun na tau seke nang katau 2 gulukaso ko bola na datun na tau seke. Dito kago ko asa kami menije. Nah, kemudian sifat yang kedua, talak ko nabita aja tasusaiwi pada tak rupa tau. Ya moro yana rasa rahmatan linnas. Aja tasusai pada terupa tau aja. Aga jabatata, aga pungsita, ya ko imangi aja tasusai jamaata. Maka lampe bacaan tau narkan na samurat timonri. Tendre-tendre ni tuna tetul yang kabo pila go aki misona dan dulu ya. Aga je cuma dandu. Rokok no. Aja na melampe. Palai ko make masigi biri lalang. Angka kasih tahu maseka tu lepang, angka tu mapat di wetang, angka tu angkain renang, mai kerupan tu. Jadi itu nabi tak denang katau mas sampaja maponcok sampajan na namparang, tau malampe ini sampajan na namparang. Kumanca jimang, iya kumanca jimang paponcok-poncoki bacata. Iya. Dewa kada pala sini paponcok-poncoki. Itu makitu ya ko imangi aja tasusai jamaata ya to si ko jamaah ki aja tasusai pu imang napai taluaya na baca imang itu limore ni gitu itu ke iya ko lakai ki aja tasusai baineta pak liwa tu kasih rajin na zaman na baineta patu makunre mapamulay de panatimpa siya ngena jama laktu mapatama jama pura si mapatangi jama si ondor rajin na jaman na makunre iya de tu gaga de istirahat na tu iya jadi tapatongan makanya upasang ni nasaba masisa tu pak pampatongan ustaz. Jadi kuncinya itu sakangnya jadi dilakai aja tasusai baineta isuro macane dini di atong kagaga na palena lengi sapa kabale sapai manu kay manu sapai bale padahal ta 10 misa bunasto. Yan ang kalakay makorobu nalena parikanto manang idi na napamachigaw may makanjaan rin na bachangi surayasin. Masija makapo. Apa ang kami to lakay kikiri galate morako kalabocako. Itu kuncinya. Kemudian ini bainewe jatuh sesusai lakaita
maka binilah kaye to limon rongin ay. Na iya to rone komen re syahwat na si tengah mi otak na makan re. Iya, error otak na tu. Dari makan mikir galungi galu. Nah, itu angka na tu masalah. Iya, upasame man iya. Aja tak susah ini. Buatlah mudah. Oh ini anak aja tak susah tomato aja tak susah bijata. Pak Cama aja tak susah wargata. Singa pajak na day pagadina. Tapi di raya aja tak susah Pak Cama. Tuliang kamu dina tuli makali cubu. Apa dua tuh ko negara sakka si bapak aja. Iya pajak itu infrastruktur. Iya sakka untuk manusia. Makanya terpajok kedua-dua dan itu disahkan oleh agama. Iya, kewajiban negara dari negara dan itu disahkan oleh agama adalah pajak. Nah, sama itu yang dipakai untuk infrastruktur. Iya toh situ sakka itu untuk manusianya. Makanya itu sakka tahu mana inna sadaqatu anil fuqara wal masakin. Tahu mana itu najallo. Makitu. Eta makira ustaz mako to aja susah jamaah macara siapa aja. Kan itu tulisisin lemen re utuh na tuliang kamu pi mak dakwah. Iya makin. Jadi jamaah aja tuh tak susah ustaz napa isi tengah jam acara mah tulis cengari ni jam. Kata utama masih tulis sigili ngalon. Iya, jadi makiro aja jangan bikin susah. Jadi ia naro bawa kodeta susah pada tarupa tahu insyaallah amak kampung. Dia naga na pigo polisi. Namo tantara dito na nasu. Apalagi jasa dia naga. Apa dia kata susah beli bolata aja tu susah beli bolata. Mastil radio maka raja sadan. Iya. Angka pauta ko palawangan nampa boleh palawangan mak buai lokwe mak buatin lokwe kita dana tay mak buai ya rejo ya la buana. Pak kami tu beli bola maka seke. Ya ko mak buai pon na lokwe tanana tahu tapi rejo lo na kodong. Tapi ropo na beli bola na naling. Enggak makot. Padahal ya ko aturan na tu, ya ko itu palawangan na tanay monro, sinin na ya tubuan na lokoy anun na tay talengiro. Karena tanahnya itu dari situ akarnya menghisap makanan. Makitu situ ngana. Padami ko gatau mapiara bale na ruba bosilopoy, na lempa, na ruba pangimpan na larimana loko galuta. Tatepo bawan ni. Dia nanti asal dalik mak galete. Itu kogama itu luar biasa itu Pak. Makanya aja tak susah pada terupa tahu ya. Usahakan ngina tu lima lomo ati lo pada terupa tahu. Iya kong kata memang pengewan kadai Pak Kobaniro manci masalah memang tu makobawan selesai. Tahu make itu Pak ya bangun ngak bolok kilalan na surga. Pada Pak Haji yang membangun masjid ini kesenang. Iya, alhamdulillah luar biasa. Namo dia na sampaja Pak Haji kato na bola na ko surga dia mina tama. Iya. Namo dia na sampaja. Pak makarai na bita mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tak bangun masigi okolino nasabab pong Allah Ta'ala karena pong Allah Ta'ala nakatai ibangungan istana ko isurumun rin na pong Allah Ta'ala. Jajanan ka tau masumba ko masigi tatang ka bolana ko suruga demi na tama ko din nasampaja. Kay bangungan mi bola. Makanya asumbangi napaki masampaja angka bolata ijanci kita mah.
Tapi engkau tahu raji mas sempajak dia nak kena sumbar. Dia tu tahu matu mempat diulu pak tama dia kan onroi. Makiro. Iya, makanya akimi sholat wa atu zakah. Namo dia na mega. Aja mau je pak na mega. Namo tak dosa bumi tak 5 bumi sumbang ata insyaallah. Iya. Napa di masih kita mako luar biasa. Saya biasa singgah-singgah sini sholat. Iya, luar biasa. Non retail masa pajak barakalo po itu. Iya. Cuma masigi musalla. Masigi sudah diwakafkan tanahnya. Nah sabak kabak dia diwakafkan tanahnya itu masih musalla. Namun asalnya masigi. Itu ndak boleh ditempati sholat sunat tahiyatul masjid. Kau masigi dia diwakafkan tanahnya. Dia yang membedakan masjid dan musalla itu sebenarnya yang perbedaan pokok. Nah yang itu. Ia napure wakafkan tanahnya masigi itu. Ia kode itu masih musalla. Yaitu ampai dia nionrui mak Jumat. Makanya hati-hati dengan masjid pribadi yang tidak diwakafkan tanahnya. Itu masih musalla. Makanya itu kue sekolah biasa musalla mitanya masih. Karena itu tidak diwakafkan. Tapi ia napure wakafkan hati-hati ki mawakaf. Ya kau makadai wakaf untuk masjid dia itu nawat dion rima kerobah. Karena kurban itu ibadah pribadi, sedangkan masjid itu ibadah sosial. Yana tu nak kada denas sakarobai oko pakarangan na masigi ko yaitu masigi wakafnya wakaf masjid. Ya ko makada wakaf untuk pelayanan umat maka semua bisa dipakai. Kaderana masigi wadingi pakai, kaderana tendana ko angka wadi pakai. Itu ndak boleh. Nah sabab memang wakaf. Itu hati-hati pak. Cek deh tu balesena na masolang. Itu bahaya. Apalagi mak bisa motor kok masih ya. Itu penting. Makanya saya wasiatkan ini hati-hati. Kemudian yang terakhir si tanganan yang dapat. Kemudian meloki gata masuruga masagena lalang itu latam. Biasa kilau pasai dia nasopasa. Biasa kilau pasai dia nasopasa. Biasa di magalalang ko tolumelo ko tolalo ko pasai ko dia nasopasa. Namo meki lari ya gitu. Angka tahu meta masuruga pak nasa nabita ko meki ta masuruga pada ko tolo pasai dia nasopasa. Ya dahulu na dia atas salam pokoknya namo lari ko ta masuruga ya gitu. Dia muanteri. Telu na pasang nabita tajame telu. Nomor sidi wala ide cetau mapeja lokoriko. Ya kung katau maseke abasaki. Yo puidi biasa to makada to siya kaparang barang na caw. Napa makada sisilimo to jela yolo kia. Iya. Yan ang kataw masiki amasaki. Kung kataw paujaki dilodongi salama. Ya kung kataw karibamayan tangkaling makada na paujako yan upunan kan ahde salapan karing atau pakanja na to si pujilada ka to de nang salano niya to. Itu papakalulo atau manang ikong kanu makaliliang. Iya. Kemudian yang kedua oto ko makasiwir ribet tu mana-mana tinro na tao sampai tahajud namudun rakan tajama. Insya Allah. Kemudian yang ketiga, tawajarang inran atau makin rang aja tepodang. Bali bolata macicil motor idi palepa. Mage tulemo. Oh, antari memang ni. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.